All Manipur Health Services Doctors Association AMHSDA na Leingak ta tandun lakpa demand sing Leingak na thabak to onthok tabagi mayuk ta sangsilakiba matam kaktana Leingak ki hospital sing thingbi khongjang ngasi ka thana namit mapani shukre khongjang asina maram oiraga Imphal city dagi khara lapthok na laikiba mafam sing yauna lamdam asigi manung hujen mafam sing da Meeyamda ana laying gi lamda khudong chadab kaya mayuk nari All Manipur Health Services Doctors Association gi khongjang sangsin kiba amadi leifam thokpa doctor sing leitabana maram oiraga None district ta kudaki oina thokpa laibak thiwa thok Singda Mishimina toina thokli non APIC ge lefam thokpa doctors amadi staff sing mafung fana thambiu haibagi dabi toruduna maiki adongi miyam amadi CSO singna ngasi ayuk pung taruk tagi NH 37 na matam kaktaba pung humpu gi lambi tingbagi khongjang fawba sangsiluri All Manipur Health Services Doctors Association na thabakki matam sahi humpu manga fawba sangdu Director General Post semba amasung masigi makhada Director Health Services Director Family Welfare Services Director Public Health amasung Director Medical Education posting tongan thambiu amasung NPA fixation asi January ama disingani tara taruk tagi 7 Central Pay Commission matung ina chana halu haibi yauna demand sing taruna sangsilaki ba khongjang asina maram oiraga hauki batang tara taruk ta KP dimdwan liu ko win pi ama none police station gi manung chana laiba khumji part 3 manakta tonglak patrak amadagi tarak padagi none PIC da purak pada AMHSDA gi strike na doctor leitabana Imphal tamna layang na purak pada laikidabagi thodoka mari lainana PIC none da mathau taba doctors amadi staff thambidabu yaningdabu utuna none gi CSO singna ngasi ayuk pung taruk tagi tha asigi kunga mari gi nungthil pung taruk fawa National Highway 37 ban chatharu raba matung Leingak na thajaba pirak padagi khongjang handokhibani state asigi singi district tara da laiba fraja sing health care gi matang da awaba kaya mayuk nari aduga tampaki district singi oinadi Janims Rims amadi private hospital sing marang kaina leibana strike asigi saithing thoina phangri adubu singi fraja sing dari strike asina maram oiraga achoba chaiting pirari maram aduna association taliba dawi asi fongnaba state government na hotnabiyo haina All Manipur Health Services Doctors Association gi General Secretary Dr. Lori P Mauna Fongdorali mi mayam wanare daily da leba misu wai adubu henna wabasi chingda leba misingna henna wai krigira heraga chingda di hospital close tau khrebdi makhoi gi anabadu private clinic da jenge hersu leitibni na makhoi si ware daily da di private hospitals clinic yam le chingi mina sida pura raga jenge hebisi paisa yam tingni aduga yam tinge haibasi akhoi ue khange aduna makhoi khallaga makhoi ki damak da di yam nungaite government na di hoji G20C host tawre loikre program semda to bring peace ga development ga haina khallaga yam tawraga mi mayam employees mayam challaga jaga khuding si tawraga program du loikre program du da interest leraga hojik awaba especially hill areas da hospital close down tawbigi makhoina hill areas public mi gidi khangbidana makhoina sum tawkhibasa khidi jengbada nungaite akhoigi Tihi hendopa haibasi Manipur government na pigi haina haibanate. Sidi Prime Minister na haibani. Mana haibasi India da Dr. Yamwale. Dr. Tige heragasu tihiani da tiba ngamwe. Dr. Tamba haibasi 5 years ki mathada challe 6 years tange. Aduna Dr. Watpanina. Kana guma state da 60 da le. Kana guma state da 62 da le. Si Oiroi loe namok 65 oegese ga haina mana 65 taukre. Manipur government na su 2017 da 65 oikre amuga 2020 da chihia ahumsu phadringai da 62 da amuga cut down tawkre tawbusi miyani gi damakta punishment tawge haina tawbra tawbuda mi loin mo bu tawbiba haibasi chumra haibasi kushna chawba mani hojik akhoina government da haining basi mi mayam sigi awa basi khalaga Doctor Kuiga Awaba si Kalaga. Aduga Doctor Kuiga Hoji government gi marakta asumuina bahapta dabda akuina sauna raga strike taw raga aduga hospital close taw raga laibisi makhoshu thuna mi gi Awaba du jengdaga wari sabiro natraga na akuina demand taw ki bidu adum taw biro akui demand taw busi ahan badadi ni panni uiraga su government na phare na khuigi si taw bige adubu yamale haina mari cut down taw kre cut down tawbusi hoji ama phobo phangdri phangdebi ga khoina saubusi hawrapani
अदुगी मथक्ता होजी प्राइम मिनिस्टर ना चिही हेंदोपा हेबसी मागेदी मागी इंटरेस्ट अमा लेरगा हेंदोपनी माना हाइबसी ची डॉक्टर खुई लेतरगदी लेरिबा पुअर फैमिलीज सफर तौबसी यारोए अदुना डॉक्टर खुई के चिही से हेंगा पिरो हाइना डिक्लेयर तौबनी हुजिक आइना मखुइदा हाइनिंगबसी जेनिम्स तदी तौबिरे इवन एनपीएफ होबा मखुइदी तौबिरे मखुइसु ऑर्गेनाइज सर्विस नि आइखुइसु ऑर्गेनाइज सर्विस नि एमसीएस एमपीएस मखुइसु ऑर्गेनाइज सर्विस नि मखुइदा पिबु गुमना खुबिसु पिरो चिही हेंदोपदा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थोएगा है चिही हुजिक 1000 गी मथाता लेगा है 1000 मथाता लेबसी चुमबयाय चुमदबयाय अदुबो वैकेंसी से हुजिक अखुइगी मणिपुर गी पॉपुलेशन ओइना हाइगे हैरगना पॉपुलेशन से हुजिकती 30 लाख गी मथाता लेब्रिना 1:1000 हाइरगदी हुजिक डॉक्टर 3000 गुम्बा लेगदबनी अदुबो हुजिक से अखुइ डॉक्टर लेबसी 1300 गी 300 to 400 खक तले वाटपसी याम वाटले आदा सुई सुदे सिगी दमकता चिंगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पीएचसीस लोइनमो डॉक्टर वाले है ना मीमायमना कंप्लेन तौरगा सावरगासु गवर्नमेंट ना थाउ साबिदबा पोस्टिंग पिगे हैरगा पिबे यादबा वाले हैरगना जेनिम्स दा डिपुटेशन मी 60-70 थाकिबसे करिगी थाब्रा रिम्स दा थाबसे करिगिरा डॉक्टर वापा हाइबसिदी कदेदिगी मखुइ पूरागा तौगदब्रा हंदा कॉन्ट्रेक्ट सर्विस दा मी चानी लौरे 27,500 पीरे पियोन गी तो लोसु नतबा चौकीदार गी तो लोसु नतबा डॉक्टर शिबु असुमना पिकना लेब्रा एमसीएस एमपीएस खुइबु फारे ना खुइबु 27,500 पीगे ना खुइ तौरो हैरुदी मा खुइ तौगद्रा हाइबसे आखुइ नुंगाइ तबिगी सी अखुइगी नुंगाइ तबा मेसेज गवर्नमेंट दंगा सी हाइरिबनी निंगसिंग बयाई AMHSDA ना खोंजंग संगसिन किबा अमदी डॉक्टर सिंग मतिक चाना लेतबना मरम ओइरगा था असिगे तरा तोक्ता नोने पुलिस स्टेशन गी मनुंग चना लेबा खुमजी पार्ट 3 गी सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च मनाक्ता लुहोंबगी थौरम याव चटपी खुल अदुदगी सही निफुग निपान रोम सुरबी केपी दिमजालु कोबी नुपी अमा गाड़ी दगी तादुन सोकपदगी नोने PIC दा लाइकननब मियामन पुखी अदुबु डॉक्टर लेरमदबना मरम ओइरगा इम्फाल तमना लाइकननब पुरकपगी लंबी नुपी अदु लाइकननब ngamdana लेखिदबनी थौदो अदुना मरम ओइरगा माइके अदोंगी मियामना नोने PIC दा मतिक साबा डॉक्टर थंबिनबा दाबी तौदुना ngasi ayuk pung 6 tagi इम्फाल जिरिबाम लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिलुबनी अमबु ओइरे हौजिक पालिबा लेंगाक अमदी ऑल मणिपुर हेल्थ सर्विसेस डॉक्टर्स एसोसिएशन अनिगी मुकनबना लमदम असिगी मियामदा अवाबा पीबदी अचुंबा खोंथांग ओइरोई अनाबसिंगी अनिसुबु युमनि हाइनरिबा लायंग संगसिंगना थोंग लोन खिबा अमदी अनाबसिंगी ईश्वरनि लौनरिबा डॉक्टर सिंगनसु सिनफम्बु खुलाई ओइना मतम सांगना सिजनबसु अचुंबा खोंथांग ओइरक्लोय लेंगाकनसु हाइदोखिबा वांगाकपगा लोइनना थबकतो ओंथोकनबा होटनबना पुनमकी अफबो ओइगनी ngasi lengaki maikaidagi khongjang sangsin khiba nonegi CSO amadi miyamdadi thajaba kya piduna khongjang phawdi handokre adubu association amadi lengak anigi maraktari kamdawa muknabasing gi marakta saithing phangliba asi lairaba miyamdani maramasina athubda warisin puruktana miyamgi awaba ko khanpham thoi